ilong.
Naki chayong nangamati pijaban maridi oran pues pijaban kasaleban nama en la isme coño oh isme coño me engane ana goiri estoida oita come la uga bureyam ba urani kinso wariyam
version, yes. Let's do this. Yeah, we run to feed you, silver nookie. Who got in there, did you I'm talking, yeah. Did you for Roberty, yeah. Yeah, we run to feed you, silver nookie. Who got in there, did you I'm talking. Mic test. Testing 1, 2, 3. Mic test. Nain soche kasaleli hai labalaba ko Rusian and Wayne Ponpey. Sabulmar alangan Ponpey Radio Physics AH. Menua wan suksech pachawan sagar kita. O sagar ke chon way bagonan Ponpey unsak. Ang nan live broadcast and liki ranwach. Yachay pan kachiang nan kamatongan kamelel penyak yu. Nan punganiray liyan Wayne Nech. Liyan Wayne Kichi. Muranaray liyakan ay ray loren Wayne Nech. Olen Wayne Kichi. Pan pilisongan kamatangoche. Ari nintuwan anaben kitchen na dogan station watch. Ako na yung melel ay chungol sa karatana yung suksech. Yan pa chuwan waliyante commissioner. Melel ay chungol chun datong kan koros. Kich kan koros pan pa chuwan pakita. Kamelel and penyak yuwan suchukun ranwach. Uwiyak chungol sa karatana kay paniyo wow. Pon molanir kalabarok so kon pon peyo. Chungol sagran wow pangkupuran sunan kan. Wawan ka sabul marlikan nalalaknan kaniyakan. Labalap kay tikan koros nan periyan momotso. Labalap kay tikan koros nan periyan chiyak. O labalap susta kasang palakan koros nan periyan government.
state government o national government. Chungol sa karatan wang choror ong kapnan Wayne Ponpey, karyawan kapna, speaker, yang amupinin ko kasanat kan and way pakanan Ponpey yung sak. Waon ki sabol marchon way yung sak, sangat Wayne Ponpey, laliyewe ligan kaalalan Wayne Ponpey. Mon sabugo isoko, sabol marar maskan koros ni mar paywatch, laliyewe ligan kaalalan paywatch. Mail kachin yang kach, o kachin kupuray kach, melal kupuras dito may sawar sa koyak manach, pwaki pan saksakar nilang, o pachawan pagi yang way pakanan Ponpey yung sak, pwaitan kamatong, taka melal penya kayo, nain soch kan ranwaj. Management and Radio Physics AH, pilachungal wow choro or pantoka, state government, national government, Achungol kapung ang FSM Telecommunications Corporation, Ponpey Utilities Corporation, Colonial Town Government, Palichoro Chekan, may IOM, UNICEF, ONGOs kan koros, makinyang sausawas, karayang men kapesekan, ininindaliyewer wasta koros ni Sampa. Sabol mamail kupuran sawas, minimin limpok, Makarayang Physics AH Radio, kak mata mo mailan suksaj, wasan kak pakiyang John Way pakanan Ponpey yung sak, sabol mar kamatongkan, may sabol mar marakapkan, penakapkan and paywatch, mawiwiyawaran watch. Nisawar sa koyak, pachawan wuliyan to Commissioner, chungal chonatongkan, pachawan wiya, chungal kutlok. Tepayamaw, ang ewew team kan, sangwain kachi, o Wayne o Loli. Kalanganan ko pramay lok may kachinyayang kach, nan men kapesekan, may nanayam radio station gat pap kapay saktuaw kabertan radio kan, nan cable TV channel ri sa Kriyaw, nan live feed Facebook YouTube Ponpey Public Broadcasting Corporation, on an FM 89.7. Tama sa insalayang mo may ranwaj, melanan men kapesekan, nan radio kan niyay pansong wiyawanay ka kanorchiki, yay reisu mawiwiyawanan punganarailian nech, olian kachi. Wasakan may chungal pachokan kan miya sirwag te sabong parata, ragachin kupure, pamain ko tatok wach, kainten tatok men mamal, awit pan pachawan walian ti Commissioner, wiyawanay kang koros, payan pachawan pakiyang chonway, pagmailan niyang manasani, tapat pachawan, nan men kapesekan, o karkarong nan radio AM radio station. Kalanganan ko por karos ukchay ban sa paliyagis kamay, panpasan ni Rais na paliyakan, pan ruwas kamatong wachan kakchapta. Kalanganan ko por karos, o chungol leplepin sa bulan, po yan pachawan tatong kapachamangaykan, puan kakan sensal, ang ti tatakan aramaskan karos, nilimar paywatch, laliyewaligan kaalalan Wayne Ponpey. Kalanganan ko por karos yan.
Naki chay nyong nan gamati bijal ban werdi oran wes bijal ban basale banoma nene easy koyo always make koyo mengane Ana gaidi egistoida oita gomella uga bureyam bas udari gitso wariyam I'm getting gaidi egistoida gomella uga idalmai weki jani barneta Usida kare na iyangai yugani yamaneba Ana uberasi ana tugi tugu aya iyada ngari gaire Izugu baba wagi awe imena sirege bo mereya maregia bau barigan nego agido nego gugureya cosa zuare weinerea ane boni burene gnago Ay alienza pues amenaza Marga de galak te so dame so chokalak we are wiki wali jigan we are musikom gowe Digirong nagalain gale nagagini karere nan bobo yang aki singapur kawabe melawai nabi jangi alae negara karan puyau lelagi daro prison style Come on everybody, let me see you get down on the floor. I like it like a cabaretto, chiquiti, chiquiti, muereti. Song inside of me, then dagilali. All these pretty little Saturday got me saying, ring ding a ling, ding ding ding, ring ding a ling, ding ding ding. baba wagi awe Testing. Kalanganin ko por kornasin pacawan sakar kita sakar kecon way bakanan pon pe rail kan machiyang kach te pacawa success me sensan no signage kapnan wain pon pe nan saureno nanat yay rail makachin kach tiyang er kamatong kasampalan ranwaj ong kamelen pen kamatong mapan wiyawi nan pungan rail pe nakapkan me pacawa sang pan kapuran sukselang nan marken wain kachi Hoy rai pe nakapkan pacho sampang kupuran pot laban nech nar margen wain nech. Ragachin kupurai kich. Ukachin yang kich. Pachuan yang kich. Ang na live broadcast na success. Uang rai labalapkan mayanger kich tiang. Upanyang masani kamatong kasampal takamelan and ranwaj. Ni wow ye mech mi pachuan bulian tikich kan koros pachuan saksakar ki. Irai lakan koros mayang pachew chay sauchkan ranwaj.
Testing 1, 2. Testing 1, 2. Kalkakan sa salong branchon way pa kanan kon yung sak lali yung kan kanan metalo yang nalo sa suksej. Yay, iray pinakapkan kan ya kamel pen kamatongan tungkoy ranwich. Iray pa chuan line lang. Iray yan na span rapacho wasa masal ditong wasa tuna commission pacho ya. O iray pinakapkan waso sa pacho sang wing kichi iray pacho wasa masal lang. Office and personnel mass. Murna sa ucik-ucik roster kante ata kan uray kang tao ya kamatongan ranwich. Iray so napabalikan pa ang kachuan ko reporter. Uyan so may pangkakan kachuan. Sa pagkakita, iray kan na panuya kamatongan sa ucik ranwich. Okay, sansal may iray pur pasangar na antakaut kan. Nanos. Agis pa kansang nakapan melelian. Pali masalang supermart. Pali masalang Sarawi. Pali reporter pachoye wasa machukan pelayan kan pachoye. Oi raila kan me pan pachuan apa ni ran watch te me pan ya chief umpire ye manakap nakinyang yak yuki Colonia Town ye Jake Scallion. Ye momen kamatongan match huk mai kachini yang kach nan radio kan nan FM 89.7 dan Cable TV channel ri Sakriao live feed Facebook YouTube Bombay Public Broadcasting Corporation nan men kapese kan ang soch kan ran watch ni kan songan pakarki te sakarki yang chonway paganan pon pa yun sak is na pan payamaw ni soch watch moron kamatongan rai pe nakapkan ay rai mga nakapkan babil sanga chewin kichi hopil wain net sansan menan parwatch ipuin makayon 9 kamatongan yakiyo net Wain kecil, wain nech. Tim yo me pacuan pai suet rai pan karyau. O tim yo me payamau ye rai me pan pacuan kayo. Sansan me pan chepin tapatap ye pinakapkan sang wain kecil. Me pan pok ye pinakapkan sang wain nech. Bukan, pacupon first base. Yay pinakap siya na Peter. Kapang niya sungkos. Yay Naili Luther. Ni moral rai pinakapkan kan niya kamatong kamilan penyak yu minachkan uban chepin pok sang rai ti minachkan ye chuli para boy tainoy.
Nabancha Binpok, Yay Julie, Ponapartainart, Utanong Yang Sukset, Yay Song and Kos, Ong Rai Pinakapon Kichikan, Nong Yokoskos, Yay Naili Luder. Nanos, pininin ko kon sanger, ng kapanakis, yan sume. Sa karatakan ng yawier. Okay. Chief umpire was said, let's play ball. What the kichayliang. Yan, kamatongan sa Uchkan Ranawich. So, yawi. Ukakon na papan kan sukses. Yay, Julie Ponapartainart. Okay. Chief umpire, so kuwasta to ang nag-iikon first or third. Thumbs up. Nabancha Binpok, Yay Julie Ponapartainart. So kung sa nabatag, lantang catcher, kita lapeki, iti sa kutito kos. Julie Chupogi, strike. So kung sa layarong way, kita lapeki, iti sa kutito kos. Julie Ksikawaya nga check. Fly ball. Strike Riau ang Julie Bonaparte, so Paul. So post na ini pinalayarong po yung labata. Pilang lang catcher. Di pinagagang titlas course. Julie Chupogi Paul. Strike Riau po aleo. Now course Julie Chupogi green lang second space. Taparati course kita first space. Out. Out there on 3 minutes. Suli out on first base. Nabantok kay Lenisha David. So, kas lalagyan ng break pinagaso ko dito. Kos, kanina sa Chupogi, Paul. Ngayon, lalagyan ng break na bata. So, dito Kos, kanina sa kisang mo strike. Kung mo nakisang lang ako strike. Ngayon, lalagyan sa Kos, kanina sa Chupogi, pirla sa kantay na mga second. Shortstop sa Taparati, karaya na sa safe. Runner, near to first base. Out there on 3 minutes. Nabantok kay Chantel Aguiar. Nailalagyan po yung napatas sa kabila Kos. Nandiyan sa Chupogi, strike. Nailalagyan po yung sa kabila Kos. Chupogi, pirla. Wala. Shorty Taparati, Chantel Chang. Mararang wala. Safe on second. And is a safe third. Chantel safe on second. Nabantok kay Rachel Layola. Runner naman po third, and then po second. Tok ang sukses, yay, Rachel Layola. So, kung sa nabata, kailangan kita ang catcher, Aliala watch, Mau, side Mau, good side, hindi ka lapit dito sa dito, Kos, Rachel Pogi, strike out. Picture layarong po yung nabatas sa dito, Kos, Rachel Pinso Chupogi, Paul. Layarong po yung nabatas sa dito, Kos, Rachel Chupogi, Pirto, Pukta mas looking line. Strike Real, Paul, Wong, Rachel, Viola. Runner naman po third, and then po second, Rachel Pokpok. Nakikita lang po yung kitty, so dito Kos. Kasi silang po yung Paul Real. Paul Real, strike Real. Nakikita po yung nabatak na Kos. Rachel Pokpok sa Chalal. Strike out. Out Real. On next, on the ball block, Latoya Peya Bonaparte. Latoya na batas, so basta na batak, nagpapagla Kos, Latoya sa Chupogi, buyot yung tayo nila, Paleo. Paleo,
Kaya Pyoki, picture tag ready. Marana moga. Out. Out silo. Change. Picture tag penarai mo ng Jangan, alis ya. Tapatat. Silakan kumul. Sudah silakan. Ale. Yan, next time penarai mo ng PL. Score ka lang. Picture tag penarai mo ng PL. Bumipan Brooks sang Pichi Yay Natalia Luder. Paisu nung niya wala yung mga naray pinakamulat kan. Pichi kan so kung naray yung panandeo. Next time sa naray yung mga panandeo. Ito score na kapatalong. Sarap. Kos kiray na nakapunlat ka niya Shania Elfish. Ito nga po, post ko. Yung post siya lang kan. Pwede yung ikaw may nabala ko ang sensor sabi na oy. Sang Kichi ni Natalia Luder. Mga bukarang kuya, yan yung ko gusto niya. Gawa ka man namin ito. Shortstop. Natalia Luder bantot sang Kichi ni shortstop. Sinaya na kita. Post kayo na po yung strike. Strike kayo on Natalia. Alayaran po. Kidlat post. Gaki tila. Tapalati. Yata. Audew on Lian Kichi. Center field. Third changatong ito tapalati po yung. Yata round ew. Iban Kogan Sukset yung Janet A. Patricio. So, gusto na basta, naglagat siya kita lahat titi, so dito course, nilayang po yung Paul, Paul so the strike. Sinalayaron po yung basta, dito course, Gogi, Piertong first base, Tapalati, out, Silo, out Riao, on Team Kichi. Bangkok, yay. Myri Daniel. Alayaran po, so kita lang dito sa dito course. Puyo karkarak, Paleo. So, bas alayaran po yung sunset, manabata, kita ba course. Sunset po, Paul Real. Paul Real, so the strike. So, course, nalayaran po yung sunset, manabata. Kita lang po, titi, so dito course. Paul Silo. So the strike. Paul Silo. 2 out. Out Riao ang Wayne Kichi. Course, Shania sa Jabagi. Strike. Kuya wala no strike. Pinalayaran po yan. So, talakiti. So, dito course. Jackie. Pitong pasal po dyan niya. Pula mas naging line.
Full count. Strike Riau Ponsilu. Full count on Mary Italian. Kasi pinaka lang na. Hindi yun. So, basta na lang yung po yan lang ng simpono-pono. Talapia Titi, so dito course, Gapi so Chalal. Nagaraw silo. Kasi patuwan kayo sa kalang right one po pa ng tayo o so the score ng kaptalong. Next pan ko na right po pa ng Pariyaw. Kasi pan ng Tabatat. Nemo. Kasi pan ng Tabatat. Next pan ko na right po pa ng tayo. Score kan. Next. So the score. Kasi so the score. Oras ni Cheche. Bangkok sang Ryan next week, Lian next Kanye, Stephanie Lawrence Ariab. Yan ko 109 sa 1 set. Stephanie sa palang wasahan ko. Si Pet Neo, na hindi kilang lang. Hindi pa na ba? Course, Stephanie Trophy. Chupo. Strigel, Stephanie Lawrence Ariab. Focus na lang yung way. Naglang catcher. Nagtata. Course. Terpyogi. Pirla. Shortstop. Taparati. Out. Sabi nung nag-araw tayo. Ang rare niyang way next time. Nagaan ko. Naomi. Nayola. Focus na lang yung way. Sa akin siya nagtata. Course. Kung way. Pole. Naomi. Bicara na yung mga mata. Coach Bumboy, nangyano kayo sa mga Paul Riau. Bicara na yung mga mata. So, bila coach, nangyano sa Chatogi strike. Paul Riau, strike tail. So, coach, bilang mo yung Chatogi, pirla nipin. So, po. Fly ball. So, coach, bila na yung mga sukses na mata. Bilang catcher, even na ba sa dito coach. Ngayon po pat din ngayon niya para yan sa motor con first base. Nagkangkop ng sukses niya, Daddy Alens. Nagya first baseman ang Riley ng Chica. So, kung kasi na yun ang kailang bata, kayo na po yung kulaan pa natin. Pyogi, Pirna na kung may iskarga ng shortstop. Runner, Chanero. Safe on third. O ganap Chanero, safe on second. Nag-aantok ang success yung Shania Eltrich ng Songkos. Runner naman on third, runner on second, nag-aantok Shania Eltrich. Kayo na po yung kulaan o strike, Shania Shipropi. Songkos na lang yung mga labata. Subadi na course. Gagi, pila, third po, what? Third base, Sisukulati. Karayan, Shania safe on first. Amen Talangom, Kati safe on third base. Evan Brock, P.A. Julie, Panamort Tainor. So, kasi na bata, wala na lang on third, Evan on first. Ilan lang na siya, Subadi course. Strike. Strike yung Julie, Panamort. So, pas na lang yung rumpoy, ano ba ita? So, badila course, Sudipyoki, pila, stop taparati. Saraya out 1 second, Katit Talangom, Sulit siyang safe on first base. Saraya siyang out 1 second, Katit Talangom, Sulit siyang safe on first. Bangkok, Danisha David. Left tail. Danisha Pyogi yung way. Clear turn left and turn. Way right. Post kailangan mo yung second.
Sulit safe 1 second. Vanessa take a safe 1 first. Laban ko kay Chantel Ariap. Let's go po na kayo po ng Bariao. So, post na lang yung way. Ilan lang catcher. Speed lang post. Gagi, Chantel po yung bilang. Dapat yung tapper. Post kilo nga to. Full base. Suli niya yung gone third. Vanessa niya yung gone second. Chantel niya yung gone first. Nabalto. Rachel Loyola. 2 out. So, gusto lang yung buyan success. Yung pagpok Rachel Loyola. So, full base. So, kutila coach. Kaya yung buhay kola. Strike. So, gusto lang yung buhay na bata. So, kutila coach. Rachel Jogi. Chuku. Strike Riao. So, Chuku. So, gusto lang yung buhay na success na bata. So, kutila so, kutila coach. Hili lang mo yung bola. Ang chocolate. Hili lang lang si chocolate. Sulit ka lang om. Benisap ka lang om. Chantel Pilchangero. Kita lang om. Nagkahantok mo yung Chantel. Yay, Rachel. Nagkahantok. Yay. Latoya Peya Ponapor. Rachel Lincoln. Second. Kaya yung po yung na sa kami sa mga cooperative na out silo. Ayan, next time, but 1 time sa kanara, right, si Wal Copa ng Bariao, oro kaptalong Limaw, diyan kitsikan ka ang top, kanara yung Copa ng Bariao. Next, kolokol Limaw ng Copa ng Bariao, kitsikan ang top, Copa ng Bariao. Nakahantok sa aming kitsi, Tiffan Anson. Sinanap, Rose Kumbuyo, Pogalew. Ang Tiffan, sinanap na lang po yung success. Kita lang po yung kitty, sa ganito, Coach, Gagi, Sojalel. Strike kayo, Pogalew. Sinanap na lang yung po yung Managatak, Subutila, Coach, Tiffan Gagi, Paul Riao. Paul Riao, Wang Tiffan. Sinaya Barrerang po yung kitty. Subutila, Coach, Paul Silo. So, Coach, sinala yung po isang ngayon na kita tayo, Coach, Gagi, Ilang, Rachel, Collective, okay, isang, Ran Bago, Collective. Iwan isang siya, safe for first base. Nakahantok, Leona Tanawal. Parliament of first, Leona Bangkok. Kayo na po yung palaro, strike. Sinayang na rin po yung success sa bata. Ilan itong catcher. Kita natin, Titi, sagot dito, Coach, Gagi. Shortstop, Tapper. Post sila first. Out. Kanan runner, sana safe 1 second. Yalan siya ito. Sulit. Tapper mo yung kasutang kati. Out. Out here. Nagkahantok, Ansi, Pablo. Picture na yung way. Kata. Picture na yung course.
Poleo. Poleo to strike, runner from second. Teacher Alayarong point, kita nak iti, seperti itu course, Jockey, Hirna, Stephanie, drop that on the point and snake. Kupulong alang rin ng Gichi Poleo. Strike Poleo. Ang Angie Borlo. Sinaya Alayarong point yang sukses, kita dapat iti, seperti itu course, karang-karang po yung ball, Riau. Teacher Alayarong po yang sukses, kita dapat iti, seperti itu course, Father Kaisang Muwe. Ball silu. Teacher Alayarong po, 1 out, seperti itu course, strike. Ball silu, strike Riau. Full count on Angie. Kitty, so the course, kota lang po yung ilayla. Runner siya sa second, siya third, siya safe. Angie, sa motor, on first base. Ipan Proclay, Angeline Andon. Angeline Andon. Runner on third, on first. So, kung sa layarong po, ano ba ta? Kita lapik, Kitty, seperti itu course, strike. Runner siya sang first, siya second, safe. Siya layarong po, kita lang Kitty, seperti itu course, Pyoki, Pirla, Chantal, siya Tabareti. Out, Riau. Runner amen po on first, amen po on second. Iban po kan sukses Titra Yesi. TV. Teacher Alayarong po, kilang ka siya sa kanamang kita lang Kitty, seperti itu course, strike. Bagus kata Titra, sudah bagi strike, kita strike dia. Kita lang po Kitty, seperti itu course, ball. Poleo, strike dia on Titra Second, Yesi. Melbourne third, Menpok-pok. Seperti itu course, Pyoki. Titra Bola. second base Oh, second base kita berhenti. Runner amen telangom, amen safe on first, amen safe on third. Angie safe on third, Titra safe on first. Depan Pok, Sienna Peter. Lawia first base. Style of full pace eh. Two out. No score talong. Teacher Alayarong po course, hilaylang po yung Poleo, runner siya sang first, siya second, safe. So napagpok siya ang sukses. So kutila, course, with sa tibagi strike. Teacher Alayarong po yung sukses na bata. Kita lapik Kitty, sa kutito course, Pyoki. Kirtong wasam na hingin. Pupulam na sa second line. Strike Poleo. Nagpok-pok, siya na. Amen runner po on third, amen po on second. Two out. Sa nalayarong po, kita lapik Kitty, sa kutito course, Pyoki. Phil Thomas Bigin. Count to aja Poleo, strike Riau. Out Riau, runner Strike minggu Riau. second, third. Oceana matapag sa Riley ang Kuchika. Siya napagpok siya. Sinalayarong po. Kita lang. Kitito. So dito course, Pyoki. Oceana Pogi, good talang buwan ng nagtutig from first base. Ang mga mararagot home. Runner po third, runner po second, across Kalangom, Sienna Changer, safe on first base. Depan Pok, Natalia Luder. Sinayarong po kita lapik sa course, so bagi strike.
Strike there, satu bola Italia. Songkos sang winet na layarong po yung napata, kilang kacur, kita lapya kiti, sopa dito kos, Pioki, Irlang, stability, taparati, kos kita ang first base, taparati, out, Bola terus dia tarik Silu. out, Silu. Dia menjikan ke sebelah permainan Kobaran Karyau, Oteng Silu Rakap Telok. Pichu kayo sa kanararay ko po ng Bariyaw, Oteng Silu, Rakap Talong. Dia menetapkan bola banteng Lumau. Dia menjikan bola banteng Silu. Lian Nech, Kolokaltang Limaw, Lian Pichit, Kolokaltang Silu. Pichu pang, Nech Pampok po naray ko po ng Silu. Kilogan na Noas Minich. Isaac Monisu. Ang sugsaj, kalangan ng pil, sang social affairs. Son Cos Planaya Rumpuay, kana napatang Bantok, kay Stephanie Lawrence. Stephanie Lawrence, Bantok. Let's Bantok, kung naray po ko ng Silu. Uy, yata Stephanie Lawrence sa kiyap. Naya layarong po yan sukses na bata. Kipe na pe, sukses dito kos. Soja Pioki, Boyoy Leila, Pone, Stephanie. Pioki, Stephanie mo yung kailangan short stop. Taparati, marara, Stephanie mo koto out. Stephanie out on first base. Bantok, Morning Stephanie. Naomi, Leon, ano ba ita? Legas ke dalam, sedikit out strike. Strike out. Nahilig ko yung boy patoro. Strike. Sorry mo yung Patrick Sochi taparati. Naomi Chang. Marara. Kola. Second. Marara. Kola. Ekis. Kola. Ito lang. Kola. Ito lang. Naomi Pioki itong mga par first base. Kola par right filter. Changer. Roy. Ito lang. Beban Pioki sukses. Yay. Paddy Allens. Nengchon. Sang Timin Nech. Pitcher alaya rumpoy. Nanti yun ang lang ang sandbog. Pitcher alaya rumpoy. Kinatlang catcher. Alaya na roach mo. Kita lapis ako dito. Kos. Paddy Pioki. Pirla lagi. Strike ang Paddy Allens. Pitcher alaya rumpoy ang sukses. Una pata. Lang catcher. So dito Kos Pioki Pirito first base taparati out Riau ang Nech score talong may Bampok kay Shania Eltrich kayo nung boy kolar Pioki kacharchang sa mararara taparati out Silu. Next cup talang ko score ng komponente Silu. O kichi Pampok po ang komponente Silu. Score ka sugutak 1-0 Silu. Next. Nasang lo kaya la rin doon ma-effect. Tama ko. Okay, yan kan sen salang promain kan so chicken run which menan mos tenan kranto wasa menya ko wiyawiye. Inen tersanger ng kapan o score kan mo kitak. Match kolokal tang 1-0, kichi kolokal tang Silu.
kayon pok sampai nakabong kecil kolaro pirla masuk line. Puyo ko mga picture siya na Eltridge, halaya rumpay. So ko sang kecil na peta, kecil pok ko na besilo. Picture halaya rumpay, kilan lang ka church ibinapek kiti so ko dito kos ilay lang puyo. Oleo strike. Senala lang mo yung pinapakiti so ko dito kos paki step ni taperati kos tong pati taper pupsang so chalal manakapong pinakapong siya ng save 1 second uti. Step ni koso sunong pupmao ng crosser and pati yan. Chaleti runner changero save 1 second. Kan Pokey, Mayri Italian. Kayo nung po'y kotor. Strike. Strike wong Mayri. Changar minpon sa kanya. Janet Patricio Sankichi. Sinaya na yung po'y ang sukses na bata. Silang lang catcher, kita lang kiti. So ko dito, boss. Relay na talang po'yo. Molew. Picture berada yang rumput yang sukses. Kita lape, kiti, suku dito kos, kaki, shortstop, tapper sucilan. Mary Chang save on first. Shortstop, songan tapper rumboyos, sucilan, cita bertumau, garayang, runner linya on first, and runner on second. Dan Pokey, Tifan Anson. Strike Wang Tifan. Strike. Senaya kita sudah puas. Bagi cukup. Strike Riau. Strike Riau. So masalah rumpai mana pata kita lapik kiti suka dito puas. Puyo karang-karang, ball. Amen runner, mimi on second, and then mimi on first. So, kung saan nabatalo ito, kita lapik, kiti, so dito, course, doggy sa jalal. Runner, marara, wala. Safe on third, and then safe on second. Panpok sang Raelian kecikan ye Leona Panuelo te Panuel. Menjijim na cuma terape Panuel. Masapong nak kapong mur. Kayo na po'y palangar Leona ploki chubu ya tar strike. Okay. Sanaya layarong po'y kita lapik kiti so dito kos ploki. Second base, quality, kos kita first out, Talangom. Natar out, 3 out. Panpok. Yay, Anchi Pablo. Kayo nung po'y kotoran siyo, Paul. Senaya kiti so dito kos paki cupu. Atau kapor kami cupu. Strike yang poleu onganci picture ala rumbo yang sukses. Kita lape kiti so dito kos kar-karak tumboyo Paul Riau. Runner on first or 2 out. Senaya bila rumboy. Napata kita laki ti seperti itu kos kaki wala picture par sebenarnya par-paru separuh itu mau karena yang safe on first runner limited on third.
Depan Pok Murananchi, Angeline Andon. Sang kecil. Shanaya Laya Rumpuy, runner on first and then third. Kita lapek, kiti. So dito course, Pyoki, shortstop, quality, Poston second, Popsang. Runner Tulangom. ML runner po second, ML runner po first. Namimi po runner man po third, Change Rup Tulangom. Mepan Prokan sukses ye Titra Yesi. So basta lang yung rumpoy kita na pekiti. So dito course, Pyoki strike out. So basta lang yung rumpoy kita na pekiti. So dito course, strike. Strike kuma pawn, strike ang paleo. Dito course, Pyoki, polang, center changalong ito, quality, okay, runner changang kita langom, MN from second base, MN from first, o runner man from third, kita langom. Naban Pok ang sukses sang timin kichikan, yes, Sienna Peter. Sa nabataki ito pe, ito course, sila Pyoki, wow, oh, quality, up, out, yata out silu. Wano. Kung ko na besilu lian kecil kapten ng skor silu, ang sasalong promailkan bagacin yang korong yang kabesekan, next kolokol tang wano, kecil kolokol tang wano, karos mai, lian na lian kecil, karos mai, mai mele lian, kalak tulka kuyawi. Nanos, Otoroj, Domingano Qatar. May tulog o may taulog? Nagkaantok sang timin na siya, Julie Bonaparte. Julie Bonaparte, nagkaantok. So, kung sa nabatak, lalangkat shirt. Labi ang lang siya, well, kito, nagrobok, kiti, so dito, kos, sulit sa Chepagi, up, strike. So, kos, kibinabiyok, so dito, kos, sulit, Pyoki, Chupo. Strike Ria, Wang Chuli, o Sojo Ball. Nailip na layer rumpo, alam na lang si Bono-Bono, lang catcher. Ilabi ng sawaw, kita ng robot, kita sa dito, kos, sulit, Chep Toki, kay isang mo eh. Bolew, strike Riao. Ilalayarong po, kipin sa dito, kos, sulit, Toki, third base, tabaradi, out. Out eh, wang Relian na chikan, Meban, Pok, Morin, Chuli, Bonaparte, Jay, Lanisha, David. Naliya Roach mau ibinabes ko dito cost. Oh. Danisha kaisang mo eh. Malew. Ang Danisha. Picture naliya rumpoy. Grant lang catcher. So ko dito cost. Danisha sa Chepaki. So just strike. Ball Joe, so just strike. Nah, ini pun sama lah orang kos yang sukses. Kita bilang kacau, kita pernah kita nak berapa sok itu kos. Hop. Ball silo on Danisha. Picture ada yang pun sok itu kos. Ball payo Danisha. Samotor ball first.
Depan Pok, Chantel, Agiyak. Na Estebelina Serapin Laut. So, kayong Kos Colaros, strike. Strike kay Wong Chantel. Picture na yung point. Hidla sa dito Kos. Okay. Pirla third page separate. Kos kailangan second out. Chantel safe on first. Out Riau. Depan Pok. Rachel Leyola. Score katurang ng komponen Pepayo. Score kan 1-1 Pichinech. Rachel na bataro sa Kos. Nani sa Pok. Kayo na po yung Colaro. Strike. Wang Rachel. Nani na yung point. So patito Kos. Kaki. Pirla center field na taparati out. Silo. Score kan 2-2 1-1. O payung saglar na niyan kan. So just score na kaptulong. So just score na kaptulong. Kasi pa ang pagpon po pa ng payo. Okay. Diyan chikang kakalak na right account. Mong kalak ng TikTok, muat kalak, kasinin kalak, chilibilipin. Pantok sang lian kecil. Natalia Luder. Naya lero begitu peso begitu Kos. Pale Wong Natalia. Bata karyawan po kita na be kiti sa begitu Kos. Ilailang po yung Paul Riau. So just strike. Naya lempoy tapi boy na bata kita na be kiti sa begitu Kos. Natalia Jabagi strike. Nalala lang po kita labas sa dito. Kos, Kaki, Pirla. Isang non-pen right filter. Karayang Natalia Changero safe on first. Depan Pok mo rin Natalia yung Janet Patricio. Picture ala yung point. Kailangan kacor kibanapek. Kitty. So ko dito Kos. Para sa Japagi Paul. Runner Chang. Safe on second. Okay. Runner B on second. Picture ala kibanapek. Kitty. So ko dito Kos. Hilay na talang boyo. Paul Riau. So just strike on Janet. So dito Kos. Paul Silu. Pin, so just strike. Kuya alalar, so Kos, kita lang kita sa dito. Kos, just Rocky, Paul Payo. Janet Samator on first base. Italian on second. O Janet on first. Naban Rocky. Mary Daniel. Kayo na po'y wala Mary Rocky, Pirta na. Chantel. Kos kita ang stabilis. Sucita pa tumampo yung karayang full base. Runner, Natalia on third. Janet on second. Mary on third. Napan Pok. Yes, Stephen Anson. Okay. So dito Kos. Karak-karak tumpo yung Paul. Okay, picture pala yung rumpoy. Ilan lang catcher. Kita labe. Kitty. So dito Kos. Rocky. Pirla. Chantal Chantal. Tabar tumpo yung. One out. 1 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 out.
Base kan without out check. Full base. Out there wong kichi. Banpok yay Leona. So basta na yarumpoy. Out there wong kichi. Ibanebe. Kiti. So dito kos. Leona sa bagi strike. Strike wong Leona. So basta na yarumpoy. Kita na ba? Kiti. So dito kos. Pil saja bagi strike Riau. So pas nalayarong poy, ipenepekan kita nak kita sudah kos bagi. Wala mararat ni, wala kop. Oh. Amen telangom. Peskan Riau tau. Ter. Okay, Anchi Pablo. So, basta na yarong poy. Nagranap ko lang po noon. Kayo no po'y palaro, Paul. Runner kan, Mimi Jabong base kan. Pitcher o catcher, kolokol siyong po yung chukos kisang first. Karayang. Okay, Bungita matongo. Bungita. Okay, Branson T. Runner Mimipon first, second, third. Tumapampok. Anchi Pablo. Strike. Ang score kan 2-2 1-0. Nang ko pa naman payo, kutsiyap siya kapitulong ngayon. Ang boyak walar. Bukoy na mas nagyo. Full base koros, walang mararat, putalang, koros, jangan, kukulang, okoy, mararat, kukulang, Mimi, ngayon ko, inilungan, liyan kitsika ninin, peren, pwede score, marang lang ko pa na tayo. Okay, cool. Makinta makakakalak terasesya mabampok kay Angeline andon. Okay. Runner. Anchi Blocker. Pila na pungan right or center at chocolate kara yang full pace koros talang. So ko sa layarong poy. Kilitipes. So ko dito kos. Gotcha pagi strike. So, basta na yung puso ko dito. Kos, bagi. Birlas, Chandler quality. Talangom. Runner front third, talangom. One chilling, changer of talang, safe on first base. Nabanpok, yeti, try, yesi. Teacher Yesi, mabanpok. Runner, Changasang Ponter, Talangom. O Anchilin Changero safe on first. O amen. Pinakapong Gichipano, Changki. Pinakapong Anchilin Anton. Pinakapong Marara. So, kung sa layarong boy, pinaglaga siya ito sa pos. Okay, Chipu. Try kayo. Okay. So, mas pala yung bayan. So, sa talagang taki, talagang kiti. So, dito kos. So, siya paki yung bayo. Strike. O Paul Real. Strike o Paul Real. Okay. Pinakapong siya proglaron po yan ang pungan sa second base. So, center field at taparati. Kara yung
Pinakam macang kian sini nantun Chang Sepon second. Oh, Titra yes Chang Sepon first. Ban Pok yes Siana Peter. So kung sa nabata so dito was so sabang up strike. Siana so sabang up strike. So kung sa nagirong point kita labes so dito was okay. Up, war first, war second, left quality. Amen runner Peter Langom. Kecil pagpapong ko pa ng payo, wasan sal na score kan. Rekap talang score 5-1 sa watch. Depan pok yay Natalia Luder. Natalia na bata, sungko sa nabata kita lapya kiti, suko dito kos. Poleo. Pala naman pang first, naman pang second. Singkaway yang aja. Strike there, Poleo. Okay, so basta na yung po yung nabata. Nabata kita lapya kiti, suko dito kos. Okay. Birla. Oh, so kita pa rin tumaambay. Okay, full base. Full base. Okay, sukses peskan para shout out o matching chik dan pengerai lian kecikan aku bermak lian nechkan kecip pok ko pana bepayo next kita batap 1 out side 2 out runner Silman amen going first amen going second amen going third peskan para shout out Depan Pok yay Janet A. Petruzio. Okay, picture sa dito kos, ipayo kuota lang. Picture lang yung rumpoy. Sa dito kos, Paki. Okay, paras mana amen telangom. Amen telangom. Kurang full base. Depan Pok sukses yay Myri Daniel. So, masalah yung po yan. Sukses na naman ta. Dalapeki dito. Suko dito. Kos. Kagi. Out Riau. Peskan koros Riau tau full pace. Depan Pok yay. Tifon Anson. Songkos sang na siya na bata. Iba na ba? Piti. Sukot dito. Kos. Strike out on Tifon. Okay, songkos na yung labi. Sukot dito. Kos. Lagi. Hop. Loche separate. Runner niya magtalangom. Aman tsaka safe on third. Aman safe on third. Aman safe on second. Runner niya magtalangom. Depan Pok Sang Kichi. Yay Leona.
course, Nira Pyoki. Pirlang sa tapper, ganda out silu. Iya, mau kita keren. Lap naman observe leo. Yana pues, yana score ka pues, apa kayo score ka sa sansal? Yere di yere? No kailangan tang. Alas oras. Tamuhan. Isak limaw, score ka nintu wana utaklar, next kolokol tang wano, kichi kolokol tang isak limaw. Kichi kolokol tang isak limaw, o next kolokol tang wano. Ang suksej, next pa ang pyok po na raichuan po po nempe limaw. Napan. Napan po kan sukses yo latoyan pero para strike kill. Okay, so kung sinabatan sa ko dito, of course, para kay isang mga Paul Real strike kay Wang Peyang. So kung sinabatan, of course, Phil sa Chabagi Paul Silo. So kung sa layarong way, di ba nabiyakan? So kung dito, of course, Paya Pyoki, Phil lapit siya, taberti. Nararasan ako, safe. Paya safe from first base. Naban Pyoki, Stephanie, Lawrence, Agiyak. Score ka kan ka kopurpuryang. Pichi ko kaldang isak limaw, match ko kaldang wanaw. So kung sa nabadaan sukses, nabang catcher. Diba na pe, so ko dito course, Polewang Stephanie. Stephanie naglalaro po eh. So dito course, Pyoki, Pirlap, shortstop taparati. Out, Paya on first, Stephanie Chang safe on second. Omepan po, kain sukses, yay. Naomi, Layola. So, kung may lang po yung Paulew. So, the strike. Next, pagpapungo ko na balimaw. Pareho na po yung kola. Pyoki. Pito pupulamas dikin line. Out. Okay, so kung sa layarong po yung layarong po lang ako sa Pyok. Stephanie po first. So, kung sa labata, naglang course. Paul Real, strike on Naomi. So, course, po yung Pyoki, dito second, first base tapper. Out. Stephanie out po yung second. Naomi Chang safe on first. Nakan Pyoki, Patty and Alex. 2 out. Patty and Alex from Pyoki. So, kayo na po yung Polaro. Strike kay Wang Patty. So, nagtaglang lang catcher. So, dito. Coast Pyoki! Marara, kolak, telangom, cang, kolak. Oh, sabi telangom. Padi Pyoki lang po yung kolak. Left filter yung truck, tapos kariyan Padi Chang sa itang second. Ngayon telangom, nagkampok, Pia Shanaya, Eldridge.
sila batang gacher, given event, suka dito kos, boy Leila, Paule, Wang Shanaya, teacher Blalaya Rumboy, given event, suka dito kos, Paul Riau, to strike, teacher Blalaya Rumboy na batang gacher, suka dito kos, strike Paul Riau. Strike Riau on Shania. Okay, so sebenarnya seperti kos lagi. Pula mas dengan lain. Okay, naik di dalam rumpai. Sangko sana bata, seperti itu. Bos, kumpulnya hile dala. Or slow. Cara lerong boy kita seperti bos. Dia nilang boy yung karya yung sinaya sa motor first. Okay, merampok yung chuli ko na board. So, muna na bata, ito sa dito. Kos, pagi! So, stop pereti, yan out silu. Next time, sa kalaran ay sumal ko ng Belimao, kapag ng score Riau. Sainsan me kamatong an sochkan ranwach pachawanim saklar nan pungan railian kichi lian nech oi rai penangapkan me pachosang pan ko pren sokse na marking wing kichi senar kan wing kichi na balapkan sang wing kichi na pachawan payamau nia rai ko tiertang eisak limau on nech ko tiertang isu